warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sibuli na Mtume sallallahu alayhi wasallam ada kala basin masahaba yake wale mekizega. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ada kusa kwa masahaba yake na kuti ara'aytum kudi mugona bwanji muganiza bwanji law anna nahra bibabi ahadukum silaka kuli msingi wa duso bakumula mtu mmozi mwa inuyo yaghtasil minhu nduma samaru msingi mini mumu kulla yawmin 5 marati kafafta mzibasiku hal yabqa min daranihi shay'an kudi kwa mtu amini wasamba kasano pasiku msingi mene huu anga kandiswa batu bibage qalu nduma sahaba adankunna kuti la yabqa min daranihi shay'an sizakatege mtu amini wasamba kasano msingi mene huu ukandiswa batu bibage. Mtume sallallahu alayhi wasallama ada bitiza furuso nina kuti fakadhalika mathalu salawati al-khamsi yabqu Allahu bihinna al-khataya kuti zimene zozo zingana chimodzimodzi munthu amene waswali kasano pasiku munthu amene waswali swala 5 pasiku chifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala amajosa machimo a munthu amene waswali kasano pasiku. Ndipo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama furuso nina kuti fa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat kudi kintu choyambira chimene Allah subhanahu wa ta'ala azamfuse kapolo ake pasiku la kiyama ndi swala imene Allah subhanahu wa ta'ala azadifusa pasiku la kiyama fuso imene zake fuso loyambirira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumfusa kapolo ake kuti kodi swala imeneyi timaswali bwanji timaswali muthawi zanji timaswali chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala kapena timaswali foti anthu ena akati woni kuti swali abala zangu limekizani chimembezo tendi swalini swala mwa imani mumu Allah subhanahu wa ta'ala mufuna malipiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala choncho Allah subhanahu wa ta'ala azadi tusaidi fi majimu atu komaso azadi basajani hapa mwamba inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.